ye ki fight ba kira pinjop sawut ki MLA na ka party Voice of the People Party. Badinin nila pusyang bantray, babanle ke nila kular ki fight ba kila pampaw sisu yang kata jing syariah haga MP election House Nam Arbusaw haga bangila job batam domburum bangila job haki life wardly ki constituency ongam ko asu ban penggamau kumno ke ji keren election hagi tigi por haga bakiong kumno bikni linti baka party ke balandang sawut yang ni kan job kalong tang ke jing mundur kinsha juri tagi nolam Jawa Voice of the People Party. Nidon Kanarot ki MLA, Nidon Arbotam ki MLA, oh Nidon gaji kermen, wat numpat ya keren ya Voice of the People Party. Namar kadon gaji kentren ya gaji snoto, bat jingkermen jo paipa. Andre anda paipa la pinjab don buramingi, kila sang bat kitau benong oh ke MP election ka compare na ke MDC lani MLA election. MDC kinumpoi shiro barang kelingi kinaram Bardan Bandung Pilihatrai Hapot District Council hadirin juga MDC election ni nama lagi jinak ke bersama ublay bani syada ni siapa ublay ada ban juma PKA ke bani pan bani ke bani dry ni la i ke bani syada aju di papa lima ke MP election nama tadi scam maka tak jinak ke ji ni yang kuno yang memetrai Bandung yang Sinshar Marway Hapot District Council berkata kerja nama kata kerja syara ke sekarang ke bangidon how boleh berkata keren ke bangidon how ni pet dia ke komperhat berjisul to patba oh ini kena sangkat jotong UNP dia yang mana Sinshar Hapot District Council anda debt collection nila job card nyolot ngendon kam yano Hapot District Council badila Sinshar Marway kabam jup hamja kot hak election MDC hak ni kisem kiba nila menya denti ini kelas lawan rak ya keju syakti ya kini kiba parti